Današnja tema jeste adaptacija dece na vrtić. Dobar dan i dobrodošli na kanal Glas vaspitača. Kao što ste već čuli, današnja tema će nam biti adaptacija dece na vrtić. Sigurno ste više puta čuli za reč adaptacija, a mi ćemo na najlakši način objasniti koje je njeno značenje. Zapravo adaptacija jeste privikavanje deteta na novu okolinu i na novu sredinu. Dakle, adaptaciju možemo podeliti na laku adaptaciju i na tešku adaptaciju. A laka adaptacija, ona podrazumeva to da se dete brzo navikne na novi prostor i na novu okolinu, da lako sklapa emocionalne i socijalne veze i da brzo stvara odnose sa svojim vršnjacima. Tešku adaptaciju rijetko srećemo u našoj praksi, ali to se odnosi na decu koja malo teže prihvataju svoju okolinu i jednostavno vršnjake i odrasle osobe. Teško se uklapaju i odnosno takve reakcije deteta mogu samo dovesti do teže adaptiranog deteta ili kako drugačije možemo reći je da takva adaptacija može da traje i po nekoliko meseci. Da, a nismo rekli, ja bih samo dodala za laku adaptaciju da ona traja uglavnom ili par dana ili maksimum 2 nedelje, to je neko optimalno vreme za laku, odnosno normalnu adaptaciju. Samo još da napomenemo da faktor koji može još više otežati adaptaciju deteta jeste, na primjer, izostanak iz vrtića zbog neke bolesti ili čak negativan stav roditelja prema generalnom kolektivu ili predškolskoj ustanovi. Šta je još bitno da napomenemo jeste da se roditelji ne trebaju brinuti previše, zato što uglavnom veći broj dece prolazi lakše, a onaj manji broj dece ipak doživi tu malo težu adaptaciju. Šta je svima poznato jeste da se u tom periodu adaptacije susrećemo u stvari sa decom koja ne žele da ostanu u vrtiću i to je sasvim normalno i to se dešava kod svakog deteta. Sad možemo podeliti to na neki jasleni uzrast, kako se dete ophodi prema vrtiću i kod one dece koje su malo stariji, odnosno da kažemo predškolci. Deca u jaslenom periodu vrlo lako prelaze taj period adaptacije, odnosno lakše se navikavaju, odnosno na onu decu koje su malo starije. Kako u stvari deca reaguju kada ne žele da ostanu u vrtiću? Naravno, možete da se susretnete sa tim da dete plače, da negoduje, da ne želi da uopšte krene ili da se obuče za vrtić. Takođe, može se desiti i poremećaj sna, kao i da dete gubi apetit, odnosno da odbije da jede i u vrtiću i kod kuće, da malo postaje agresivnije ili plačljivije, sve zavisi od naravno detetovog karaktera i zato je jako bitno da se dobro pripremite za adaptaciju, kako deca, tako i roditelji, da deci to ne bi predstavljalo određeni stres i da ne bi se stvarao strah od vrtića. Ono što bismo mogli da savjetujemo, da kažemo iz nekog našeg iskustva što smo preživjeli sa adaptacijama, jeste da pre svega roditelji treba da razgovaraju sa svojim detetom, bez obzira da li je to jasleni uzrast ili stariji. Dete će svakako razumeti u nekom momentu. Treba da upoznaju dete sa vrtićem, da pričaju o vrtiću i kući, da pričaju o drugarima koji će biti tamo, da pričaju o tome kako izgleda vrtić, da jednostavno ga uputi kako taj neki nov period koji mu dolazi može izgledati. Roditelj treba da naravno unese pozitivne emocije kad priča o vrtiću, da ne bude i roditelj nesiguran ili da bude tužan zato što mu dete kreće u vrtić, prosto treba da bude nasmejan i to predstavlja kao neki lep dečiji svet u kome će on uživati. Isto tako kada dovodi dete u vrtić treba da bude raspoložen. Naravno, nije nam uvek do toga, ali prosto zbog deteta, zato što deca osjećaju vašu emociju. Jako je bitno da vi budete raspoloženi i da prijatno budete nastrojeni ka vrtiću, jer će tako i dete isto imati utisak o tome. Mnogo roditelja ne shvata u stvari kada dođu, na primjer, i kada se upisuju u vrtić, odnosno kada dete kreće na tu adaptaciju, ne shvataju da ta njegova emocija koju on nosi u sebi prenosi na dete, pa nekada kažu i puste ga samo ili jednostavno ga ostave tu ispred vrata. Dete onda tada osjeća taj strah kao da ga neko napustio. I zbog toga uglavnom imamo takve reakcije da dete plače, da želi da otvori vrata. Jednostavno te emocije koje on osjećaju u sebi postaju duplo jače i teže može da prođe ta adaptacija. Kada roditelj predaje dete, mislim, dešavalo se naravno, predaje dete, ali dosta nesigurno i sad nije ni on siguran da li će da preda vaspitačici ili će još jednom da ga zagrli, onda i dete osjeća tu nesigurnost roditelja, pogotovo što ulazi u novu sredinu gde mu je sve nepoznato, javlja se kod deteta strah, što je sasvim logično i osjeća da nešto nije u redu. Zato je bitno da imate dobre emocije i pozitivne emocije ka svemu tomu. Uglavnom se to dešava, kažem, na primjer, iz mog nekog iskustva, da je to bilo kod novih roditelja i da im je to prvo dete. Bez obzira što i vaspitači, ja mislim u tom momentu meni se to desilo milion puta, kada dođe dete prvi dan, nekako roditelji slušaju me, ali kao da je to sve se izgubilo u nekom, kao da žele da to što pre prođe, a ne shvataju da je to proces jednostavno koji ide kroz nekoliko koraka i da trebaju da budu baš fokusirani, da roditelji treba bez obzira šta se nalazi u
pozadini njihove glave ili poslu u kojem se bave, da u tom momentu trebaju da budu fokusirani na dete i na predškolsku ustanovu i na ono šta vaspitač govori i koje savjete mu daje. Ja bih opet dala jedan primer koji sam doživela više puta, a to je da kada je dete na adaptaciji, roditelj ili sačekaju ispred vrata, pošto to traje jako kratko. Prvi dan je pola sata, ali sve to zavisi od vrtića, od ustanove, kako se dogovorite sa vaspitačem, da. Roditelj ili sačeka ispred vrata ili u dvorištu vrtića. Ali često mi se dešavalo da više tešim roditelje nego decu. Deca uopšte lepo prihvate vrtić, da lepo prihvate svoje vršnjake, da se igraju lepo sa njima, međutim roditelji dolaze uplakani ili sretnem, na primjer, izlazim iz sobe i vidim roditelja koji sedi i plače, tako da sam nekad više tešila roditelje nego decu. Zato nemojte da dozvolite da se to desi i kod vas. Što bi sledeće mogli da savjetujemo jeste da roditelji budu svesni da u momentu kada dete ide na adaptaciju moraju da prijave odsustvo sa svog posla. Meni se dešavalo, na primer, da dođe dete na adaptaciju, ja kažem danas ostaje 45 minuta, kada pozovem roditelja da dođe, ja sad sam ostao u gužvi, mogu da dođem za nekih 2 sata, to nikako. Kada je dete u procesu adaptacije, stvarno je ili pronađite još nekoga ko može da vam bude dodatna podrška za koga je dete vezano, ili jednostavno budite tu pored deteta. Stvar je najbitnije da verujete vašim vaspitačima i da oni prave prosto proces adaptacije za svako dete i plan adaptacije. Verujte mi da u taj plan ulazi i karakter detetov i to koliko je ono druželjubivo i da li se nekad odvajalo od roditelja ili nije. Mnogo faktora ulazi u to, u takav plan, ali poštujte ono što vaspitač kaže i gledajte da ispoštujete. Ja sam imala isto situacije kada roditelji prosto nisu mogli da uzmu odmor ili bolovanje sa svog posla i dovodile su bake i deke unuke na adaptaciju, što isto predlažemo da uvek bude jedna osoba koja će dovoditi i uzimati dete. Prosto da ne bi bilo velikih promena kod deteta, on se sa svojom mamom osjeća drugačije u odnosu na to kako sa tatom kada ga tata dovede i zato volimo da uvek bude to jedna osoba ili dve, ali da budu stalne. Ono što je isto važno da kažemo jeste da pre svake adaptacije naravno roditelji moraju da upoznaju vaspitače sa svojim detetom, kakve su njegove osobine, kako reaguje kada je tužno, kako reaguje u određenim nekim situacijama, koje su navike deteta i jednostavno da se usaglasi sa tim ritmom življenja koji je u vrtiću i u ritmu življenja u kući. Kad kažemo taj ritam življenja u vrtiću i ritam življenja u kući, da to mnogima nije jasno. U stvari, na primer, kada kažemo da dete spava do 3 sata, u vrtiću se spava do 2 sata. Probajte kući da pomerite svaki dan pomalo, 15 minuta, 20 minuta pre nego što krene na adaptaciju. Ako, na primjer, kažemo da dete kući ruča u 9, a u vrtiću počinje doručak u 8, isto pomerate nekako, to je ta neka satnica kada kažemo da se uspostavi ritam, bude neki balans. Kada treba da se dođe u vrtić, ako treba do 8:15 da se dođe u vrtić, ne može dete da spava do, 9, da ga dovedete posle doručka, ako je bitno da u procesu adaptacije dođe taj dan na doručak. Eto, prosto zato treba da se usaglase i ritam življenja kućni i u vrtiću kako bi detetu olakšalo sam proces te adaptacije i navikavanja. Ključna stvar zašto deca plaču jeste zato što misle da nećete doći po njih, kada više. Da ćete ih ostaviti tu i da će oni ostati u novoj sredini sa novim odraslim ljudima, odnosno vaspitačima, sa drugarima. Što je u neku ruku, da kažemo, i normalna reakcija kod dece, zato što izvini što sam te prekinula. Ne, samo. Što je normalno, jer, na primjer, kod deteta na uzrastu od 5, 6, 7 meseci, ajde kod 7, 8 meseci već može da prepoznaje mamu i tatu. Deca na uzrastu od 5 meseci nemaju taj strah od odvajanja i ne plaše se jednostavno novih osoba u njegovom okruženju, dok deca, kao što smo rekli, na adaptaciji imaju to, tako da je sasvim normalna reakcija da dete plače. Zato je bitno da znate zašto plače i da mu dokažete i objasnite da ćete vi, naravno, svakako doći po njega. Upravo ove smernice koje smo dali kako najlakše se dete adaptira na vrtić će mu pomoći u samom tom procesu. Tako je. Malo smo ovako ukratko vam rekli, o ovoj temi može mnogo više da se priča, međutim mislili smo da damo nešto što je najbitnije. Posebno je važno da kažemo da svako dete je drugačije za sebe i svako dete na drugačiji način preživljava adaptaciju. Iz tog razloga je tako i rangirana, da postoji teška i laka. Postoji samo kao bez adaptacije, ali mislim da i to nije baš tačno. Ja sam lično imala primer da dete je došlo prvi dan u vrtić, da nije zaplakalo ni jednom nije spomenulo mamu ni tatu. Ali opet ja mislim da sigurno da mu nije bilo prijatno u novoj sredini. On samo nije odreagovao i nije pokazao svoje emocije, opet mislim da je u sebi
u sebi, sigurno mu je probudilo nešto. Jeste. Ja sam imala, na primjer, adaptacije kada deca u tim prvim nedeljama nema nikakve reakcije u odnosu, kao što su pričali, plač i to, i nakon mjesec dana kreće adaptacija. Da, to je isto baš često. Pa se isto dešava, to spada isto pod laku adaptaciju, nema problema. Ali ono što je jako važno jeste da roditelji stvarno imaju, što ja mislim na svakom videu sam prethodno pričala, da imaju iskren odnos sa vaspitačem i da slušaju šta mu vaspitači pričaju. To je jako bitno, da. Za ovaj proces to je najvažnije, ja mislim. Jer i sam taj proces adaptacije kasnije utiče na neke druge stvari koje ćemo pričati, koje smo možda i već pričale. Opet, i ako dobro prođe adaptacija, dolazi nakon određenog perioda, naravno kad dete ode na odmor ili kad je dugo bolesno, readaptacija. I prosto readaptacija će lakše da se pređe ako se adaptacija dobro uradila, odnosno napravio se dobar plan adaptacije i svi su to ispoštovali. Još jedna stvar koju bismo mogli da napomenemo jeste kada imamo više adaptacije, odnosno kada jedan vaspitač u grupi ima, na primjer, 2 ili 3 adaptacije u isto vreme. Ili mnogo više. Ili mnogo više. Tako da je jako važno da posavetujemo da drugi roditelji koji dolaze po svoje dete, da lagano kucaju, da ne otvaraju širom vrata, da jednostavno ne uznemiravaju grupu, nego da na nekako tih način priđu i daju do znanja vaspitaču da su došli po svoje dete. Da, mada će to svi vaspitači da vam kažu i na prvom roditeljskom sastanku, to je sigurno vezano za adaptaciju, da pokucate, sačekate ispred, da imate razumevanja, da nije jedino vaše dete na adaptaciji koje plače u tom momentu, da prosto ne može vaspitač da se posveti, ako ima 6 adaptacija, ne može svih 6 u isto vreme da animira i morate imati razumevanje za tako nešto. Taj poseban period dolazi sad u septembru, zato i smo odlučile da ovaj video spremimo i da nekako roditelji na vreme mogu da vide i da poslušaju neke naše savete. Ako neko ima dodata neka pitanja, može da nam ostavi komentare dole ispod videa ili da pošalje poruku, vrlo rado ćemo naravno odgovoriti. To bi bilo sve što se tiče adaptacije, mislim naravno ne sve, nego nešto ukratko smo objasnile. Vidimo se u sljedećem videu. Behind the scenes. Današnja tema jeste adaptacija dece na predškolski program. Sam podsjetila. Kaži, vrtić ili obdanište ili tako nešto? Obdanište? Obdanište. Šta, nije ovo dobro, nije ovo ispravno. Malo pomeri unazad. Imaš rakuna? Da. Idu deca Ivara mi kaže, rakun, ne kaže da. Molim te, samo malo veselije što tu kada te polio kofom neki. Jesi čula? Jesam. Tešku adaptaciju rijetko srećemo u našoj praksi i stvarno je retkost. Kaj je? Znači, Kristina... Ajde, Kristina. Samo, pauz. Sam htjela još da vam kažem, da. I... uđem s tobom u raspravu, to ode. Koju raspravu? Sigurno ste Jahao! Kad ti samo ulaziš u raspravu? Nikada, dobro, nikada. Pa smiješ tako. Baš vodim zonu divinu, Sva biće na ovom svijetu se adaptiraju. Što da je to samo jednom pre... Dobro, ajde. Viš plaje prst. Ajde. Si mi rekla, uspravi se i kaži. Uzmi si, kaži. Ispravi se, ajde, kaži. Dobrodošli. Odnosno... Ne razumijem stvarno, ne zbijem s ovo. Ajde. A što? A šta? Izvini, ajde. Ništa.